ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusau Menteri ka Sorkar Jilau bakmi yakatnan Animal Husbandry and Veterinary uba AL-Hack hakan riutri unai luar haja pusau ulai thu baka Sorkar Jila kadang up ya kajing menjur bat kajing mang bisa jok Sorkar Pedeng nak benta bentai ya ke Veterinary Hospital ha apa Shillong ha kajing ekran bagi laptai kubor uba AL-Hack uloong baka Sorkar Dangshan kalapha ya kajing terwa ke balai puar kulur tingka syak Sorkar Pedeng handai onda lakmi benya ya ke projek larai ban pha ya kajing terwa ke basis pak kulur tingka tambah proposal kalau nilai syubha dan only the concept notes proposal. Kami panong ready le. Insya Allah kita. Dah thought to veterinary college. Tambah there already there in the mind. But set up veterinary college apa kita mulai. Kadang ada lupa. Ka total itu transpa ekar tang. Kenang tu ada kat orang provision juga veterinary college dari orang dokam spa ekar yang lain manfaat. Oke gitu dia. Mendep di tangga hospital ke veterinary hospital. Ya, veterinary hospital di propose lagi nyomer apa silap. Itu bakai ada palut siapa government of India waiting for the approval and sanction. Bagi pak mentah indang yang mentah tiga titang lain puar kurut tambah mentah kita sudah piting biang yang review pengen pak bet si spa kurut ubah dek original spa kurut yang 4 leh tu umumnya ni mentah berbuan bahagi kena balik play dang ni ya play je buhati play basket tidak borak apa senang majong hari lajong ti kam suka kena lo mana pulih kita ada mean objektif yang